Rainbow Mizo Channel kan lo lom thau chawa voin hi February ni som pariat ania clear tu le ngai thatu te chibai kan buk thau achau Switzerland Geneva khopuya Iran le US Inbiakna chu nizan khan zo fel anita hun rai tak chung darkar level zat mai Inbiakna hanai nuwa Inbiakna mason na thren khat chu omma sala nuclear chungchanga inrem na thuthlung chu sign anilowa US in Iran laka hrek na anpek zongjong po li anilo boka final agreement anti inrem na tan hian thutluk na siam alanilo bok ani Inbiakna bawruak tang takkara hian darkar somni pali kalta chungkhan US chuan in dona tran turang mai fighter jet somnga chuangjat mai Middle East sa atholu tir ani Iran Supreme Leader point Inbiakna annei tran ma minute somthum chungin US President Donald Trump targetin warning tumthum lai mai haron ti chokman ani bawruak atang te tet khop maya US le Israel Inbiakna tanga US in demand an siam hei hi red line ani tia President Donald Trump alo puan to chu J.D. Vance chuan Tehran hian anpom du lo hati amasain kan video like le comment te milo pek sak thau turin kan ngen chawa la subscribe lo ten kan channel milo subscribe sak thau turin kan sombok chau ane Beisai lo takin Geneva Switzerland US le Iran Inbiakna chu nimin khan tran ma ania India taima chuan tlailam pangatangin Inbiakna antrana darkar level zat mai anin biak nuwa nizan khan Inbiakna chu ti to panita nizan daruk le chan ve harik madeu khat khan US official tele Iran media ta chuan hunrei tak chung Inbiakna nei ani nuwa Inbiakna hi ti to panita ni ti annem het ani tichuan nuclear deal chungchanga inram na thuthlung te sign thei ni talote US in Iran laka hrekna pek engma li ni talotele rampani ten anpom thei ve thutluk na final agreement po siam thei ani lo chungchanga hian harsat na lian tak tak mai point pali haoma chungjinga chuan Iran uranium enrichment level chungchanga US le Iran anin ram theilowa heiba ka hian US in demand asiam le Iran in chuti chin chu nirosetia Iranian conditions chungchanga hian inrem na aum theilowa heiba ka hian apathum na chuan Iran laka hreknan pe clip tura Iran in a phut chin chungchanga in hriat thiam ton lo na haum boka tichuan regional tension omek le military pressure omek ta chu ti dai alani lo boka wangle Inbiakna tran ani maluka tanga nasataka azwal chowangin chu chuan Inbiakna hi ati khailak bok ani Geneva Inbiakna hian Iran chuan US nen hian nuclear chungchanga engin ramna po siamila US in Iran laka hrek na minpek te li na akengtel turani hanti Iran Foreign Ministry thupong tu Ismail Bagai chuan Inbiakna an kalpui mek lai hian Iran chuan he thupoi mo tak hi an kenga nuclear chungchanga inrem na engpo siamani chuan Iran laka hrek na minpek li na tenen hian thren tran thei anilo hati Inbiakna an soi ho poimo berle an soi reiber chu Iran nuclear program chungchang hi ania Oman sarkar kai hruaina hnuaya Geneva khopuya hanin biakna hian United Nations Organization hnuaya nuclear watchdog 10 Tehran in nuclear program akalpui mek te endikna tur chungchang te soihona hian tel ani boka Iran Foreign Minister Abbas Araghchi chuan General Guiding Principles anti inrem na tana thil kalpui dan tur tlang pui thren khat ta chu pom ani tin hapuang zara tichuan chu chuan meeting lowam le theina turatan bawruak tha min thlenani hatia The Guardian chuan Iran in thilapom chin hi omjanei thuiwak lo alimit om chin ani deuh zela mase beisaina chete ne na Inbiakna round dang neile turin konga honga chu Iran laka military strike kalpuyani lo na tura in venang chowa angai thaini hanti heiba ka hian Middle East biala US hian sipai chakna nasatakin ati punchun zom zelero chu beisayania karni chungin Inbiakna hi neile beisayania tuntrum Inbiakna rampani inkara in hriat thiam lo ton na le anin pompui thailo thil thran khat te soiho chunzom le turin ruam man ania mase chumi huna inramna siam pot chu beisaina asang lo hlea karni chung hian US military temo Israel hi anchelawang ti soithai ani chuang lo boka achan chu Middle East hian military pressure asanto em wangania chuwang chuan Inbiak round thumna hi lowam le ngai tura ngai thei ani lowani hanti
Geneva khopuya Inbiakna kai khroi tu Oman top official te hanom na le Inbiakna hanei na mun Omani consulate timaila Oman embassy tuala mipui te anpung khoma Islamic Revolution atlen nuwa Iran tanga anho chuatak Iran lalfapa Pavlovich chu Iran rorel tu duratan andu zoka chutianga Iran chuazalen turchuan US hi anphutani ti anaurol puilhom hani tichuan hetiang boruak kara Inbiakna kalmeka Iran chuan United Nations Organization nuaya Independent Fact Finding Committee dina chumi chuan Iran ramchunga thilom dante internal inquiry an kalpuimek nena Thokho tura US in arot na chu Iran hian anpom lawa chuan Iran nuclear program kalpuimek chu ani na diktak khrachuaka lipsevek chu Iran hian andulo ti ayan tirani ti in The Guardian chuan an report bok heti rol hian Iran ayo palai te kai khroi tu Iran Foreign Minister Abbas Araghchi chuan Omana Inbiakna anei masak jok ai khan tuntruma Inbiakna kalpui dan chu afel fai joka omje po anei talhea hei hi mason na thatakani tin asoi chuak ani Abbas Araghchi hian asoi zeldan chuan rampani te hian thutluk na le din na nget tak kan nei vevea mase in rem na nai tur hian chuan hun engemo chen alangai dona in rem na siam na kong chu tran ani toa mase chu chuan in rem na kan siam thayang ti ayan tirlo ati US in he in rem na ta na thutluk na siam dan tura adu draft agreement le Iranin chutiang boka in rem na ta na adu dan draft agreement ta chu anin thlengtona tichuan heng andu dan te hi rampani ten lozir chiang veve in Inbiakna nei le hun tur chu ruamhan turin da ani tabok ani Inbiakna kalpui reng chungin military lamin pressure na tak anin peton vevea Iran in dolong te chuan Persian Gulf vela drill anei na hmuna missile anlonga tanga ankap chuak lai video footage le thlawk te anron thedara chutianga military pressure sang takom chuan US ayo palai te chu inrin tok na alho tira chuan Inbiakna hian ngong anei ta ne anti nimin tlailam panga tang khan Inbiakna tran ani don trap thlengin borok hi trang tak ani ringot maya Iran Islamic Revolutionary Guard Corps ta chuan Iran semi-official media Far News Agency kalplangin thuchua anron siama Strait of Hormuz le ache velte Persian Gulf vela military drill kan nei wang hian darkar reivak lo chungchu Strait of Hormuz si khar ani donani ti thuchua anron siama hetianga khar ani chanchu Iran Navy tele indolong ta chuan he tuipuya sumdong long kalkong thran khat ta chu anpal tlang dona wangin ahim lawani hanti IRGC te hian live fire drill angmain he exercise si han kalpuya Far News Agency in report anpek chunjom dan chuan indolong lian le ropui tak tak te nilo ma sela thaina sang tak nei indolong missile tam tak paya kap chuak thei indolong te chu anchevel na sa hlea target big te siamin chung an target te chu latak takatangin heng indolong atang hian missile mangin voitam tak ka chin ania chutianga IRGC te lian tham taka hanche tawang chuan Strait of Hormuz hi sumdong long ten anron paltang chu himlawa anga yani anti Iran media Far News hian an report zeldan chuan Strait of Hormuz le Persian Gulf vela hian khovela oil manga sumdona konglian ber auma he tuipuijin kong hi oil lama hausatak tak mai Gulf ram ten anzo thin ani hloma chungjinga chuan Saudi Arabia te Iran te Iraq le United Arab Emirates ten anzo thina mase IRGC ten lian tham taka naval drill anei wang hian Persian Gulf ron paltlang tur heng ramrang long te po hi anchol thua pani tin han report ani Africa News English chuan hetianga hanti na chan chu indona lo thleng tak takani chuan atak takin hetiang hian hunrei tak chung Gulf of Oman le Arabian Sea te thlunjom tu Strait of Hormuz baka Persian Gulf pumpui hi kharani donani ti khovel khriata antlang zarnang tlukani hanti tichuan military action athlengani chuan helai mun hi indona muna achangei dona heiwang hian hunrei tak chung sumdon na akhai lakanga abik takin oil man chu khovela nasa takin asang don bok ani tichuan hetiang kara hian Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei chuan US President Donald Trump thu alo soito tele indolong rual hlom tak tak te Iran naivaya andani ti asoi te chu aron chan let na niangai thaitur thurum tak tak mai Inbiakna tran ani ma minute som thum chungin trumthum lai mai aron soi mana India media tele American media Asia Swin report anpek dan chuan US President Donald Trump ron tarkat bikin vau khan na aron ti chuakani hanti
an report dan chuan Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei hian US President Donald Trump chuan Islamic Republic of Iran ti chiat konga a hlotling don lawani ti asoya Geneva rampani te Inbiakna hetila hian nei tran animeka Khamenei chuan amhasabera chuan amhingron soilang lawin tun hnaya athu soi pakhata khan US President chuan kumsomli pasari chungjat chu America hian Islamic Republic ti chiat konga a hlotling lo ti asoya ti chuan hei hi ka khilang cheu nangni po in hlotling lowang tin thupo saron siam ani ti chuan a thupos pakhat le chuan Gulf tuipuya US in dolong anda mek ta chu apil thayani ti vaukhan na aron soilang boka Khamenei chuan US hian Iran lamhoin in dolong rual aron thon ti kan khrefawa in dolong hi ral thuam hlom tak ani ngai maya Mase America tana hlom jok chu in dolong te hi ral thuam dangang thoin apil thayani ati Iran media IRNA in report an pek dan chuan Khamenei hian he thu asoi ma hian zirtopni khan tongtrai na hun manlaya thucha asoina Iran ballistic missile rual hlom tak tak ten US in dolong te hi an kapani chuan in do thona tam tak aphur chop hian tuipui monga apil donani ti alo soitoni tin an report ani Africa News English chuan Iran Supreme Leader hi alatlom lo hlea America laka rel rukhau tak anayani ti he thu posian atilanga US le Israelin an phut angangin Iran hi ain pedon lawani ti hei hian ain tirbokani hanti ti chuan athu pos pathumna chuan regime change chungchang kha ania US President chuan Iran sarkar tluk chena turle ramthroi tu te thak thleng adu thu halo soitoa chutiang thlentir tu turatana US in amhan tangkai ber tur anin dolong rol tele an fighter jet te hi tlathaile pilthai ania US le Israel lakatranga Islamic Republic kluk chiat thaina lo thleng thai jongjong dangchat turin kan sipai te an chaktoka US President in trumtam tak Iran sarkar kluk chena tur alo soito chu engtika ma athleng don lawani hati Interfax News chuan tun hnaya Israelin alo nei to jongjong atang hian achema sajok ani chuan US le Israel tan hian athajok donani ti hi an ngai danania Iran jet ma han jet chuan Iran ballistic missile hlaum tak tak mai anda khomna mun te chu nasataka nuai chia taninga chu chuan Iran missile pawr chu nasatakin ati chethai dona indona hian ol samjokin ne na changthai tura Israel chuan anin ngayani hantia heti rol hian Iran pon ngai dan thran anei boka IRGC kaikhroina hnuaya Iran Navy 10 naval exercise anei atang hian US omna mun te uluk takin anthli thlai verenga sipai te movement le anin dolong te chetvel dan po uluk takin anthli thlaya Israel le US sipai te akhoi mojok jok po ron chaturangai ani chuan Iran hian chet khal an thredon lo ti alanga Iran atanga thuchua lom to jongjong atanga halan dan chuan Israel Air Defense System omna mun tele Israeli Air Force Base chu target masa an nei dona chu chuan atum chu anram chunga air strike hlom tak anron nei theina tur chance sang tak chu atinhiamanga heiba ka hian Iranin Israel ram chunga missile strike an nei na tura hlotling jok ka kalpui thai an bai sei boka ti chuan Iran hian an chet masak chuan Middle East US base chu an target masak tur jinga atel boka heng US military base ate po hian an target lianber tur chu air defense system tele anram chunga strike ron nei tura olsam taka anron thlo chua thaina air force base te ani donani hanti India media NDTV chuan Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei hi Inbiakna annei mamai baka Inbiakna zo felani ti anpon hnuwa po natak takin alatong chok chunjom zela Khamenei chuan US President hian Khovela sipai chakna sangber chu annei ti asoi fo thrina Khovela sipai chakna sangber po achang chuan thochok le theitolo khopa nataka siam ani thayani ti aron soinon leni hanti Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei malak nain aram chung mun tranga anti-US campaign lian tham takin akalpui chunjom zela kothera banar lian tak tak tarin US luk chena tur thu te antar choka President Trump chuan Inbiakna hian Iranin inrem na anduni ti alo soilang toa mase chu miletling thok chuan Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei hian US le Israel tana thudeng khong tak tak mai haron soi choka American warship tele Israel missile defense system le air force te thamlo takin haron soi chok boka
chu inram na siam na ta na kongzo mek lai chuan thil hun lo takania khovel ta na oil shipping route poimo tak Strait of Hormuz kharani thu han puang po hi Khamenei rorel na hnuaya hian US ne na engin rem na ma Tehran chuan adu lawani ti anlan tirnang tlukani tin India media NDTV wal chuan an report bok ani Inbiakna nei puitu ram Oman foreign minister chuan Geneva Inbiakna hi ama Inbiakna ai khan athazok leni tin asoi chok ve boka mase Inbiakna lotling takle thatakero chu ani lo ti chianga The Times of Israelian report an pek dan chuan Iran foreign minister Abbas Arakchi chuan Inbiakna atop nuwa po US hian Iran beitura vauna anei zongjong te hi ati to pangayani tin asoi chok non lea sipai chakna manga min vauna zongjong hi bansan ngal turin kaphu tani hatia Inram na siam na ta na in nga chan poimo zual ta chu pomani ti lo sei to ma sela US in Middle East sa ral thuam le in dolong a chop bel zongjong ta chu nu kirvek turin aphu tani ti asoi chuakani hanti hetiang hian harsat na neu chu omzui ma sela Iran chuan thu chua an siam danin nuclear program chungchanga US ne na anin biakna kalme ka hian in biakna chunjom le ani main karni chungin Iran chuan inrem na ta na rotna chipchiar tak US ne na an thelu donani ti an puanga US ayo palai Steve Witkoff le Jared Kushner te point Tehran thu chua hi adika detail proposal hi in biakna khan US kuta karni chunga lan anrem tini tin annem heta heti rol hian in biakna inrem na ta na thil thren khat ta chu siamania mase uluk tak le chipchiar taka soiho tur thil tam tak alomani tin an soibok ani hetiang kara hian The Times of Israel chuan nizana report an pek danin US fighter jet rol tam tak ta chu darkar somni pali kalta chung khan Middle East lampanin an thokani ti an reporta open source flight tracking data tanga alan dan chuan heng US in do thona rol tam tham tak mai te hian in do na machon turang mai in Middle East lam hi an pan deuh vek hloma in do thona te hi an vai hian somnga a in an tlem lawani ti open source flight tracking data tang hian alangani antia ti chuan Middle East lam pana heng in do thona thlawk jinga hian F-16 fighter jet te F-22 Raptor te F-35 Stealth fighter te antelani ti The Times of Israel hian an report boka hetianga in dona lo then thut hlom thai din muna dingang maya thom thang vel aum ta ka wang hian US armchair admiral chuan thu chua aron siama fighter jet somnga chuangjat mai ten Middle East an panani ti hi soichelo ma sela tundin muna United States Air Force te Middle East activity din mun chu hetiang hinia F-16 fighter jet somthum le paruk anom meka F-22 Raptor somle panni anom mek boka indo thona dang te dalu belme kan boka Boeing KC-135 te Boeing KC-46 Pegasus te po engemoza dalu anitoa fuel refilling tanker angchi thona chikrang tabor 71 te 76 te dalu ania tabor 81 atanga 86 te dalu tel ani bokani hanti Tichuan India media The Times of India in report an pek dan chuan Middle East hian US hian in do thona somrukatanga somriat vel adalu to ngai ania Geneva Inbiakna kha US le Iran chuan athale angin soiveve ma sela US chuan in dona machon thai turin Middle East military base an nei rang te an sipai te an thuam chakna salea fighter jet po somnga vel jet mai dalu bel anitoa hei hian Inbiakna in dona lampang hoin malakna achak zokani ti alantira India Prime Minister Narendra Modi chuan Israel India relationship thar siam turle inrem na thuthung huam zau jok siam turin tun pathian ni lawam tura hian Israel atlo dona Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan India hian engtiklai poin khovela boina ranga te neutral role a play thina tun thleng hian Israel ka po rel ruchia apulawani ti lantirna turin Jerusalem aron tlodonani tin alo soitoni hantia Tichuan Prime Minister Narendra Modi zindon wang nilawin azin natur Israel hi US chuan a himle himlo angai tua bera US hian Iran laka military action hi nei tak ma sela F-22 Raptor te hi Iran beina tan US hian amamodon lowa mase tun thleng hian dalu bel ani zelawang hian Israel van boruak venghim turle Middle East anbe strang van boruak te venghim tura antirlu nina hriatane hanti
The Times of Israel chuan Israel sipai te in buat saina hriat thiam har hlea Inbiakna hi alhot chama afelani chuan abeitu bera Israel sipai te antang don ni na hriata ti chuan US chuan an thurwal pui ramthrang tele US base te ven himle Israel operation hi chakjok ka akal theina tura an theina tisang turin tranpuina apedon ni in ahriatane anti ti chuan India media The Times of India in report an pek chunjom dan chuan US Vice President J.D. Vance chuan nizana Geneva Switzerland Inbiakna anei zo nuwa hian US President Donald Trump diplomatic lampanga inremna tana rotna asiam red line zongjong chu Iran chuan anpom lo vekani hatia Massachusetts chung chuan US hian diplomacy lama zau takin kong ahong renga Irana sakho roi tu Muslim puithiam hoten an ngai tuangai thil tam tak asoi chuaka sipai te ache tirmai thaini ti hi an hriatanga ya Mase sakho roi tu puithiam ta chuan chung vau khana ta chu enga ma ngai lowin han ngai sakdulowa angai te in nuclear program chungchang atangin bul mintran puilea chuta po chuan inrem na tumni Inbiakna bo aom thailowa Geneva Inbiakna po hian Iran op tu Muslim puithiam te inrem na siam pui a harzia alangani tin Fox News nena ahil bok ani India media The Times of India in an report chunjom dan chuan ale lamzong atanga thir chuan President Trump chuan pelthiang lo thil then khat te asiam bel ni na hriata mase chung te chu Iran nena hian ahil lawa politics thil ni lo sakho roi tu te kai khroina hnuaya thutluk na siam na hian ra tha a chuadon lo ti alang boka chutiang chuni ma sela diplomatic lampanga malak na chu America chuan a chunjom zel dona mase President hian thupe ka chua hun huna sipai te chachuak thai turin roman lok nang thlapin thil akal pui tel zel boka du than tur pani diplomacy lakal pui chunjom zel le military te chet tirna hun tur chu President thutluk na turania military te chet tirna athleng donani poin atrulati huna order chu ati chuak mai donani hati ole khati jong kha tunrumata na report kan bot sai thai te nile phot sala lowinen kol traula rainbow Mizo Channel hian chanchin thar danglen dam takin kanin tongle thau donia